Syedaralun, Polda Metro Jaya telah menangkap pelaku yang menempelkan stiker barcode QRIS di kotak amal hingga dinding masjid. Aksi pelaku terungkap setelah video rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik pelaku menempelkan stiker barcode QRIS viral di media sosial. Sebanyak 38 titik di Jakarta telah ditempeli stiker barcode QRIS tersebut. Pelaku yang bernama Muhammad Iman Mahlil Lubis telah ditangkap di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa 11 April 2023. Setelah ditangkap, pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada Selasa 11 April 2023. Pria berkacamata itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan menggunakan rompi tahanan berkelir merah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku yakni handphone iPhone 12 dan satu bundel QRIS siap tempel. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku telah menempelkan stiker barcode QRIS di sejumlah masjid di Jakarta, seperti Masjid Nurul Iman di Blok M Square, Masjid Nurullah di Kalibata, hingga Masjid Istiqlal. Stiker barcode QRIS tersebut atas nama restorasi masjid. Pelaku sengaja mencetak stiker barcode QRIS pada 23 Maret 2023 dan beraksi sejak 1 April 2023 lalu.